di Maria khan ti hian a soya chiang taka kalahriat reng chu kapanen ruasur le khowota na kan thok duna chuti lai chuan kan na thona chungchu rangwa asiam mai ni in chu hmuna na tho chu hreom hi kati em thina a hnu dewa chuan school kakala chuta ero chuan room chung te chu alum nuamin a borok hrim chu engkima anuam kati zok ani bera ma se kapa khan ama chawin hreom kati na hmuna khan na a thok ta thunga cholpo nei phallek lowin rim takin a thok tlau thin a thorim em na chan chu leiro chan hral tur anei lo chuan kan chung kwa khan eile in tur kan nei theidon lo chu tiang zong ka ngai tua hnuwa chuan karil ru hian thil be sei pakhat anei ta a chu engtingnia emo chuan thil engkim hi duom zoka a in thak hun ala omang ti hi ani chu ka be sei na chu atakram ron changin atakram achan theina bul chu football hi ania chu wangin ke chuan football a hian battam tak kaneya ka in ngai ta hial zokani ati di Maria hi professional footballer van tlang kan ti ang aya sang dai top class kan ti zingami ani zia chu kan hretheu anga anram Argentina tan Olympica football final matcha gola khunga South America khomol puya football manga in elna sang ber Copa America final a gola khung lea finalissima anti European champion le South American champion in elna a khan gola khung lea World Cup final a po akhung ta zel ani kha football khovela lotling berpol ni in club lama a lotlin na nen phei chuan adin mun hi sang tak ania heng zong phena hian an re theina awanga tumru na a in siam kha a lotlin na bul ani ti hi thil pom om tak ania keini po hian re theina hi tumru zualnan mang theita ila kan va hlok puidon em